Yes, ibara ryasubiriye riragwa muri CNDD FDD ishyaka riri ku butegetsi aya magingo ku gihugu cy'u Burundi. Rero ibintu byamaze kugenda bihinduka nyamuneka. Perezida Evariste Ndayishimiye amakuru menshi arimo aravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba yaramaze kugenda afatwa n'uburwayi budasanzwe. Benshi bakavuga yuko yaba ari yamarozi cyangwa se kwa gusimburana ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi kutajya guhira abakuru b'ibihugu. Turaza kugenda tureba ku kijyanye n'uburwayi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko yaba nawe ari mu bihe bidasanzwe. Ikindi kandi nkuko twamaze kugenda tubibemerera, turaza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, turebe umugabo bita Reverien Ndikuriyo ndetse n'uburyo ibintu byamaze kugenda bihinduka. Yamaze kugenda mu by'ukuri amakuru aravuga yuko yaba arimo arakorana n'umugabo bita Prime Niyongabo muri gahunda ikomeye cyane yo kunoza kudeta cyangwa se kuba azayobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko ikintu gitangaje kiri ahangaha nuko abarundi bose mu ishusho imwe babona yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo mu gihe yaba atorewe kuyobora iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi nta tandukaniro byaba bihari nkuko uyu munsi bimeze kuri manda ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo amahirwe masa akaba yahabwa umugabo bita Ndakugarika cyangwa se umugabo bita Gaspard Baratuza, bamwe mu bagabo mu by'ukuri b'incabwenge, cyangwa se bigahabwa uwo bita Ildefonse. Mu by'ukuri uyu nguyu nawe usanzwe akuriye ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo n'amakuru avuga yuko hari inama cyangwa se hari inama ibanziriza igomba kuba ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa mbere. Biravuga yuko rero uyu munsi haba hateranye inama y'ikitaraganya, by'umwihariko inama ikaba yaje kugenda yigirwamo bimwe mu bintu bitandukanye, harimo kurebera hamwe gutegura inama yindi igomba kuba ku itariki ya 25 kugira ngo barebe yuko hazafatirwamo ibyemezo bikomeye cyane, kuko iyi nama izaba ku itariki ya 25 izasiga mu by'ukuri hamenyekanye ugomba kuba umukandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027 ubwo iki gihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura amatora akomeye cyane ya perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero amakuru akavuga yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwaba buri mu kaga, ndetse bikavuga yuko nawe nkuko yabigenze uyu mugabo mu by'ukuri aregeye mu bunyoni, Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ngagomba gusogongera akumva uburyo amagara aryana. Turaza kugenda tureba ibyari byo n'uburyo bihagaze nyamuneka. Inshuti bavandimwe, murabizi neza yuko twamaze kugenda tubemerera yuko ibyacu ari amakuru. Ubwo aho ngaho ni mu ishyaka rya CNDD FDD tuza kugenda tureba nanone andi makuru aturuka muri perezidanse y'iki gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko uyu mukuru w'igihugu mu gihe yaba nagarutse mu kazi, kubera yuko ubu biravugwa yuko atari kuza mu kazi muri iyi minsi, ni iminsi igera kuri 5 ishize uyu mukuru w'igihugu atagaragara mu ruhame. Ikindi ikaba ari iminsi ishize ataza mu biro bye kugira ngo aze kureba uburyo akurikirana gahunda bwite z'igihugu. Ibi rero mu by'ukuri bikaba byamaze kugenda biteza inkeke. Turaza kugenda tureba imyigaragambyo nanone yazindukiye mu bice bitandukanye, yaba muri Gitega, aho bivuga yuko hanyamuneka abaturage bamaze kugumuka mu buryo budasanzwe. Ariko nanone ntago ari Gitega honyine, kuko nanone mu ntara ya Bubanza no mu Cibitoke naho haravuga umwuka mubi, aho bivuga yuko nyamuneka abaturage bashobora kuza kwigumura kubera ibibazo bitandukanye. Ibibazo bimwe bitera abo baturage b'igihugu cy'u Burundi kuba bakirara mu mihanda bakigaragambya, harimo ikibazo cy'ubuhunzi bwa hato na hato, imfungwa za politike mu by'ukuri, aho bivuga yuko imbonerakure zagize uruhare runini mu kwahukanisha cyangwa se mu kumenekanisha abamwe mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero imwe mu myigaragambyo irimo iragenda igaragara hari uko kuba bari guhunga imbonerakure, cyangwa se nanone amakuru akavuga yuko kubera ibibazo by'ubuzima, inzara ndetse n'izamuka ry'igitoro, bivuga yuko nyamuneka ibingibi biri gutuma abaturage mu by'ukuri bari kugenda bagirwaho ingaruka n'ibikomeje kugenda mu by'ukuri bibabaho. Ndetse kandi hari andi makuru avuga yuko impunzi z'abarundi zari zisanzwe ziri ku butaka bwa Tanzania zamaze kugenda zigezwa mu ntara ya Bubanza. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo nyamuneka, hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Turaza kugenda tureba uwo bita Pastor Denise Bucumi Nkuru Nziza, turebe amakuru amuvugwaho nyuma yuko mu minsi yashize byavugaga yuko yaba ari mu mugambo ukomeye cyane n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo, nawe watangiye gutakarizwa icyizere n'abarundi mu gihe atari yagera ku butegetsi, ahubwo bakabona yuko umwe mu bagabo b'incabwenge bashobora kuba bayobora iki gihugu cy'u Burundi ari umugabo bita Ndakugarika, usanzwe ari umushikiranganje mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi. N'andi makuru kandi agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, murabizi neza yuko ibyacu ari amakuru. Mudukandire subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeza kugenda bibanezeza aho muherereye.
Nibara ryasubiriye riragwa muri CNDD-FDD ubwo amakuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba ari muri koma cyangwa se yaba ari mu burwayi bukomeye cyane aterwa nuko haba harimo harikekwa amaruzi yaba yarahawe uyu mukuru w'igihugu nyuma yuko kandi mu minsi ishize hari hakomeje kugenda hano rwanurwa amakuru yuko umwuka utari mwiza hagati y'umukuru w'igihugu Son Excellence Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Benshi bakavuga yuko rero yaba ariyo nkomoko ikomeye cyane yo kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba ari muri cadre force majeure. Turaza kugenda tureba nanone yuko uyu mukuru w'igihugu yamaze kugenda agwiza abanzi guhera mu mwaka wa 2020 mu by'umwihariko, ariko nanone tugarutse mbere yaho gato umwaka wa 2015 nanone uyu mukuru w'igihugu yagirizwa kuba ari we wagize uruhare mu igandagurwa ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Rero benshi bakavuga yuko muri CNDD-FDD ari umuzimu usanze urimo, bivuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye nawe atazava kuri ubutegetsi amahoro nkuko abandi ba perezida bayoboye iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye bagiye basiga ubuzima cyangwa se bitaba Imana bakiri ku butegetsi. Amakuru rero akavuga yuko yaba ari imwe muri trick irimo irakoreshwa n'uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo ashaka kuba yahitana Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu byibuke neza yuko aba bagabo ubwo barwanaga intambara yo kubohora iki gihugu cy'u Burundi nkuko baba bigaragaza, mu by'ukuri bafite amwe mu masezerano akomeye cyane bumvikanye. Hari Petero Nkurunziza umuhisi nyakwigendera, hakaba Son Excellence Evariste Ndayishimiye, hakaba umugabo bita Ndikuriyo, hakaba uwo bita Gaspard Baratuza, hakaba Ndakugarika ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. By'umwihariko bimwe mu byo basezeranye rero ni uburyo bwo gusaranganya ubutegetsi, ariko nyamuneka bikagaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we arimo arashaka kuba yatinda kuri ubu butegetsi, ariko benshi mu badede bakavuga yuko batazabasha kumwihanganira kandi biteguye gukora ibishoboka byose bakaba batanga umwanya uyu mukuru w'igihugu akaba yava kuri ubu butegetsi. Amakuru kandi akavuga yuko uyu mukuru w'igihugu bitewe n'abanzi yakomeje kugenda agwiza mu myaka yose igera kuri 6 ayobora iki gihugu cy'u Burundi, bishobora kuba byaba intandaro ikomeye cyane yuko ubuzima bwe bushobora kuba bwarangira nabi, cyane cyane yuko ashinzwa bimwe mu bibazo bikomeye birimo ruswa, igiturire ndetse no kwigwizaho imitungo nkamwe mu mahoteli akomeye cyane uyu mukuru w'igihugu yagiye yigwizaho aherereye hariya mu mujyi wa Bujumbura. Byatumye benshi mu banyepolitike by'umwihariko abari mu mugambwe CNDD-FDD bahagurukira hejuru kugira ngo bakurikirane ibya hafi by'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye wakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri no mu gihe yaba atari kiri umutegetsi kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi yakomeza indi mirimo ye itandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye rero bimwe mu byagirizwa cyangwa se mu byashinzwa harimo kukuba yarangiye impunzi zahunze umwaka wa 2015 kuba bagaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, gutoteza abo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa se kuba akomeje kugenda abatoteza mu bihe bitandukanye. Nanone kandi arashinzwa kuba ibibazo byose by'ubukungu hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe yigeze abikoraho. Ikindi akakangisha gufunga imipaka y'igihugu, yaba umupaka w'igihugu gihuza igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi rero zikagaragara nk'impamvu zikomeye cyane zituma uyu mukuru w'igihugu yaragiye atakarizwa icyizere mu bihe bitandukanye. Kugeza aya masaha rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwe bukaba bukomeje kugenda bugererwa mu mashyi. Nanone kandi mudukunde turebe umwuka utifashe neza mu gisirikare cy'u Burundi nkuko amakuru twayatangiye tubibabwira. Muri iki gisirikare cy'u Burundi umugabo bita Prime Niyongabo nk'umugaba mukuru uyoboye izi ngabo z'u Burundi afite akaga gakomeye cyane kubera yuko ari kumwe n'ingabo zisa naho zifite ibibazo bikomeye cyane, kandi mu by'ukuri uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ndetse n'uyu mugabo Prime Niyongabo nta bushobozi bafite bwo kuba bakemura ibibazo by'abasirikare, cyane cyane yuko umukuru w'igihugu ashinzwa kuba izi saha yaragiye yica igisirikare cy'u Burundi. Ahangaha amakuru avuga yuko umwaka wa 2015 ubwo Petero Nkurunziza yari ku butegetsi igisirikare cy'u Burundi icyari kiri ku mirongo y'imbere yaba mu bikoresho, mu myitozo ndetse n'abasirikare bishimye, ariko izi saha Perezida Evariste Ndayishimiye bigaragara yuko yohereje abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu buryo bugaragara nk'agahato, ndetse bikaba byarakomeje kugenda biteza impagarara. Benshi mu basirikare yaba baturutse mu gihugu cya Somalia bari baragiye mu butumwa bw'amahoro ndetse n'abari mu gihugu imbere mu by'ukuri bakagaragaza yuko batishimiye ibikorwa bikorwa n'uyu mukuru w'igihugu Son Excellence Evariste Ndayishimiye, ndetse bikavuga yuko haba hari ukugumuka gukomeye cyane. Inama za hato na hato zirimo ziragenda zibera mu kigo cya ISCAM cyangwa se ikigo gitoza abitoza abishaka kuba aba official ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko imigambi iri gucurirwa ari imigambi ikomeye cyane ishobora kuzagira ingaruka kuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko isaha n'isaha rwose mwakumva uyu mukuru w'igihugu yamaze kugenda aterwa coup d'etat.
ishyamba Somambike wa Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda amubikira amabanga, yaba amabanga ajyanye n'imitungo ye, yaba amabanga ajyanye n'ibikorwa bye bitandukanye n'amasezerano atandukanye bakomeje kugenda basinya. Ibyo byose rero uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo abitsa amabanga akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi ntibatinya kugaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe Neva yaba akuwe cyangwa se yaba umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yiyomoye kuri CNDD-FDD, mu by'ukuri byaba ari akaga gakomeye cyane kuko amabanga yose y'uyu mugabo yaba yafite. Bikavuga yuko rero Perezida Neva afite kurwana bikomeye cyane, akarwana uburyo agomba gukomeza kuguma kuri buriya butegetsi, kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo afite amabanga menshi y'imitungo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse binavugwa yuko ukurikije akantu kajyanye nk'agashyari aba bagabo bafitaniye kubera yuko barwanye bose muri CNDD-FDD mu ishyaka ryahoze riri ku butegetsi, ubu amakuru akomeza kugenda avuga yuko mu by'ukuri ibi bintu byaba ari akaga gakomeye cyane, ndetse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agushije ishyano mu gihe bamwe mu bagabo baba bamaze kumwiyomoraho, barimo umugabo bita Prime Niyongabo, barimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Amabanga yose y'uyu mukuru w'igihugu yabasa naho yamaze kugenda ajya ku karubanda, ndetse n'ubutegetsi biravuga yuko ari ntaho bwaba buri. Umugabo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda agwiza ubushobozi bukomeye cyane bwo kwegera ndetse no kugira controle mu imbonerakure. Tubibutse yuko ari urubyiruko rwa CNDD-FDD, ariko nyamuneka biravuga yuko ikintu cya mbere uyu mugabo Reverien Ndikuriyo azakora namara kugenda yiyomora kuri CNDD-FDD, agomba kuhita yigarurira uru rubyiruko rw'incabwenge, uru rubyiruko rwo muri uru rubyiruko mu by'ukuri bavuga ngo hari abo bita ngo ni ibishwi by'inkona, hakaba n'imbonerakure. Aba bose rero uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda abagiraho autorité, sibyo kandi n'izindi ncabwenge n'abandi bagabo bifuza impinduka hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko abarwanashyaka benshi cyangwa se abaturage benshi iki gihugu cy'u Burundi gifite n'ubundi bumva politike ya CNDD-FDD, ikibazo ni umukandida CNDD-FDD itanga. Bakavuga yuko rero mu gihe CNDD-FDD yakanzura yuko Reverien Ndikuriyo ari we uzabahagarira mu matora nk'uko babyumvikanye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye na Petero Nkurunziza bageraga ku butegetsi, yuko uko batangije urugamba rwose rwo kubohora igihugu nk'uko bo babigaragaza, bose bakabaye bazagabana uyu mwanya w'uperezida. Hari amakuru avuga yuko rero umubintu bitaga Petero Nkurunziza n'ubundi byari byo yagombaga gusigira Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe ikirango cye kirarangiye, agihaye Reverien Ndikuriyo nawe biravuga yuko azasigira umugabo bita Ndakugarika cyangwa se umwite nabo bita Baratuza. Abo bose n'abagabo mu by'ukuri bigaragara yuko ngo bagomba kuzasogongera kuri iki cyanga cy'ubuyobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agomba kurya ari menge, nubwo bwose uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo arimo arashaka kwiyomora kuri Perezida Neva, ariko arimo arashaka kubikorana mu by'ukuri ubwenge, ariko benshi bita ngo n'ubwenge buke, kuko ukurikije imbwirwaruhame arimo aragenda atangaza muri iyi minsi urabona yuko arimo arasuzugura inzego ndetse n'umukuru w'igihugu. Ubwo ejo bundi yatangazaga yuko atazongera kwiyamamaza kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. Uburyo yabivuze nyamuneka benshi babigarutseho, baravuga bati ibi bintu birimo n'agasuzuguro, kuvuga ngo ntago nyishoboye kwicara ngo amasaha 5-6, ibyo ngibyo ntago ari impamvu, by'umwihariko ku muturage ukunda igihugu cyangwa se wifuza gukorera igihugu cyiwe. Benshi bakavuga yuko rero nanone mu gihe uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaba agiye ku butegetsi, naho Uburundi bwaba buvuye nta naho bwaba bugiye, ahubwo uyu nguyu we ashinzwa kuba ngo yaba ari umugome ukomeye cyane, kuko uwo ari we wese wamwopoza tayari ni ukumwohereza kumana. Ibi rero ni ibigaragaza yuko iri shyaka rya politike naryo ryamaze kugenda risa naho ricikamo ibice, ndetse no muri perezidansi y'iki gihugu cy'u Burundi ishyano ryongera iragwa, aho bivuga yuko Perezida Neva rwose atarimo aramara igihe adakoresheje inama ngo azikoreshe abanyagihugu, by'umwihariko abayobozi bakorera muri biro ye, kugira ngo ababuze ku kijyanye no gukeza abami babiri, nyuma yuko Evariste Ndayishimiye we yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo atazi neza niba azageza umwaka wa 2027. Nanone amakuru akavuga yuko ngo yaba arimo arakekwa kuba yakicwa. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda bigaragara muri iri shyaka. Aka kaduruvayo rero akari mu Burundi gashobora kuza nanone kubyara amahari nk'uko mu mwaka wa 2015 byagenze, cyangwa se mu myaka yahashize ubwo bamwe mu bayobozi bakomeye b'u Burundi bagendaga bakorerwa kudeta ndetse bakagandagurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Rero nanone tugarutse kubijyanye n'imiyoborere cyangwa se n'ubuyobozi bwite bw'ishyaka.
ariko hari amakuru avuga yuko rero no mu gisirikare cy'u Burundi naho bitifashe neza, abasirikare bakomeje gutoroka, abandi bari mu burasirazuba bwa Kongo ibibazo by'ubuzima byababanye ibibazo. Hari amashusho duherutse kugenda tubona, nyamureka tubona yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo abarundi ari bamwe mu bantu bashoboka kuba barayisogongeye cyane, kuko bashobora kuba barahuye n'ingaruka z'intambara. Ni mu 23 rero irimo irarasa abarundi, barimo bararasana cyane, n'ibikoresho bya gisirikare byose by'iki gihugu cy'u Burundi byajyanywe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bavuga yuko depo zose cyangwa se zo bita amura z'intwaro hano ku butaka bw'i Burundi, mu gihe Burundi bwaba butewe, aho bwatera buturutswe hose, Uburundi buramutse butewe biravuga yuko bashobora kuzagira ikibazo cyibura rya bimwe mu bikoresho, kubera yuko byinshi bamaze kugenda babijyana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi mu by'ukuri muri iyi minsi turimo turumva amakuru avuga yuko Red Tabara yaba irimo iritegura, ndetse General Niyombarengo nawe arashaka kongera gutera, bigaragaza yuko rero iki gihugu cy'u Burundi kigomba kwicara kikarya kirimenge, kuko ibirimo birategurwa na kugenda bagumuka ukurikije umwuka mubi uhari, ndetse no ko amakuru tugenda twakira agaragaza yuko mu biro bya Perezida wa Repubulika ibintu bitifashe neza, harimo kugumuka gukomeye cyane. Benshi baravuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi icyo gihe yihaye cya 2027 ashobora kuzakigeza atakiri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kubera yuko umwuka ukomeje kugenda uhinduka. Turaza kugenda twumva amazina agiye atandukanye mu gisirikare cy'u Burundi nk'uko twamaze kugenda tubiyemerera, tuza kugenda tureba bamwe mu basirikare bakomeye cyane, uwo bita Prime Niyongabo generali. Uyu nguyu rwose biravugwa yuko nawe yaba ari mu mise ya nyuma mu kazi, aho bivuga yuko inama y'igitaraganya yaje kugenda iteranira muri ISCAM cyangwa se ishuri rikuru rya sous-officier ry'abaofisiye hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse biravuga yuko iyi nama yanitabiriwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye, usanzwe afite ipeti rya Major General, ndetse niwe wayoboye iyi nama. Biravuga yuko rero Reverien Ndikuriyo ukurikije uburyo bihagaze, ndetse n'umugabo bita Prime Niyongabo, biragaragaza yuko bamaze kugenda Perezida Neva ashaka kubanza kubikiza kugira ngo akomeze gahunda ye y'urugendo rwe rwa politike. Biravuga yuko kandi uyu mugabo usanzwe n'ubundi ayoboye iki gisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo, nyuma yuko Perezida Neva abonye yuko yaba hari byinshi ari gutegura by'umwihariko bitamuhesheje agaciro cyangwa se bitamushyigikiye, barapfa kuba ingabo z'u Burundi benshi baragiye bakorera imishahara yabo itandukanye, by'umwihariko abasirikare b'abarundi bagiye muri Somalia, abandi bakajya mu butumwa bwa gisirikare mu gihugu cya Kongo, ariko izi saha benshi bakaba bakomeje kugenda batabona imishahara yabo, abandi ibiziga by'abasirikare biguye hirya no hino aho bagiye kugarura amahoro, bakaba bategerezwa imiryango yabo ngo bongere bashyingurwe. Ikindi kandi bakaba batabona ibyo bakwiye nk'abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse na murare presidentielle babona. Ibi byose nibyo bigenda bituma bagumuka, ndetse Reverien Ndikuriyo nako uyu mugabo Prime Niyongabo nk'umugabo uhorana nabo mu buzima bwe bwa buri munsi, mu by'ukuri akaba ari we ugenda amenya amakuru. Ibyo yabikoza Perezida Neva akagenda mu by'ukuri atabyumva neza. Aha rero biragaragaza yuko ariho akasamutwe karimo karagenda kabera, aho bivugwa yuko umugabo bita Diomaye Ndegeya usanzwe ari umujyanama wa Prime Niyongabo, biravuga yuko ari ushobora kuza kumusimbura ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo. Uyu mugabo mu by'ukuri nanone kandi uwo bita Ildefonse Habarurema, uyu nguyu yasanzwe akurikiye cyangwa se hagarariye ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi CNL, niwe uvugwa yuko mu by'ukuri we n'uyu mugabo Diomaye Ndegeya ufite ipeti rya Brigadier General niwe bashobora kuza guhabwa umwanya wo kuyobora intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Murabyumva neza yuko rero umugabo bita Prime Niyongabo, umugabo bita Ndikuriyo bamaze kugenda bagumuka, ariko nanone bikavuga yuko mu gihe umugabo bita Ndikuriyo n'umugabo bita Prime Niyongabo ari abagabo babitse amabanga ya Perezida Neva, mu gihe baba bagiye muri opposition cyangwa se mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, cyangwa se bagiye kuba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Neva gutakaza cyangwa se kubura mu by'ukuri ubufatanye n'aba bagabo, bigaragara yuko ari akaga gakomeye cyane kaba kagiye kugwirira uyu mukuru w'igihugu, ndetse bikagaragara yuko byaba bitazigera byoroha. Turaza kugenda tugaruka ku bagabo barimo Emmanuel Haringanji ufite ipeti rya Brigadier General muri iki gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko ari we usa naho ugiye gukomeza gufatanya n'uyu mugabo tubabwiye hejuru Diomede Ndegeya. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko Perezida Neva yamaze kwikuraho rwose abagabo barimo Prime Niyongabo ndetse na Ndikuriyo muri gahunda ze z'ubuyobozi, yamaze kugenda asa naho abashyira ku ruhande, nubwo bwose bakomeza kugenda bagaragaza yuko bashaka kuzarohora cyangwa se kuzafasha abarundi kwikuraho ingoyi y'ubutegetsi bubi.
andi makuru turi buza kugenda turambura, turaza kugenda tujya mu biro bya perezida w'igihugu cy'u Burundi Ntare Rushatsi tubabwire ngo bihagaze bite. Naho ntago ibintu byoroshye habe na gatoya muri Ntare Rushatsi, umuriro uraka mu ibanga rikomeye cyane, ni imikwabo ikomeye cyane, aho bivugwa yuko benshi mu bakozi bakora muri iyi ngoro ya perezida hari abakomeza kugenda bagaragaza yuko bashyigikiye perezida Neva, cyane cyane yuko benshi bari muri iri shyaka rya CNDD-FDD, ariko abandi nabo ni inshuti ndetse n'inkoramutima z'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, aho bivugwa yuko ubu perezida Neva inshuti za Ndikuriyo aho ziva zikagera akomeza kugenda azishakisha. Izi nshuti za Reverien Ndikuriyo perezida Neva agaragaza yuko baba bafite umugambi umwe. Murabizi neza yuko umwe mu batambukanyi ba Petero cyangwa se wahoze ari umudamu wa nyakwigendera umuhisi perezida Petero Nkurunziza wahoze ayobora iki gihugu cy'u Burundi, uyu mudamu rero we yakomeje kugenda agaragaza yuko doctrine za perezida Evariste Ndayishimiye n'imiyoborere atabyumva, ni nako gusaba abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi yuko bakigaragambye kugira ngo bamagane ubutegetsi bubi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko bikavuga yuko uyu mudamu nubwo bwose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Neva, ni inshuti y'akadasohoka ya Reverien Ndikuriyo, ni inshuti y'akadasohoka ya Prime Niyongabo, kuko n'ubundi aba banyepolitike basanzwe barakoranye n'umugabo we cyangwa se n'uwahoze ari umugabo we ariwe Petero Nkurunziza. N'uyu perezida Neva murabizi neza ko yarasanzwe akuriye cyangwa se ari mu nzego nkuru za gisirikare hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari n'inshuti y'akadasohoka ya perezida Nkurunziza. Ariko izi saha bikavuga yuko ariwe urimo uragenda agaragara mu bugambanyi bw'igihugu, by'umwihariko harimo no kuba ashinzwa kuba igisirikare cy'igihugu yaramaze kugenda agihindura cyane, agihindurira gahunda. Intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko intambara M23 ihanganyemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, benshi baravuga yuko mumwe mu bantu iyi ntambara ishobora kuza gusiga ubutegetsi bwe buhungabanye ndetse anatakaje igikundiro mu baturage harimo n'uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga yuko atazongera no guhabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abavuga yuko rero haba harimo haragenda hategurwa kudeta, benshi baravuga bati nta mezi make yasigaye n'ubundi kugira ngo aya matora abe, tureke perezida Neva n'umwaka umwe asigaje akuyobora, twebwe tuzakora amahitamo abereye abarundi. Ariko benshi nanone bafite impungenge yuko aha muri iki gihugu cy'u Burundi hashobora kuzaduka imvururu zitewe n'amatora cyangwa se n'ibizaba byavuye mu matora bitazigera byumvikanaho n'abantu bamwe na bamwe. Nshuti bavandimwe, ngira ngo turaza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, turebe deployment zikomeje kugenda zumvikana cyangwa se zigaragara mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse turebe uyu mugabo usanzwe ayobora batayo cyangwa se ariwe mugaba mukuru ushinzwe bataliyani z'iki gihugu cy'u Burundi, yitwa Zenobe Niyonzima. Uyu nguyu Brigadier General Zenobe Niyonzima ni umwe mu basirikare mu by'ukuri bagaragaza yuko nabo badashyigikiye doctrine z'uyu mugabo Prime Niyongabo ushaka kwigumura ku mukuru w'igihugu. Benshi bakavuga bati n'ubundi uyu mugabo Prime Niyongabo nawe ubuzima bwe bushobora kuzarangira nk'ubwa uyu mugabo Adolphe Nshimiyimana wari ufite ipeti rya Lieutenant General hano muri iki gisirikare cy'u Burundi, cyangwa se ubuzima bwe bukaba bwasoza nk'ubwa Godefroid Niyombare wagerageje gukora kudeta umwaka 2015, ariko nyamureka we akagerageza guhunga igihugu, nubwo bwose mugenzi we Adolphe Nshimiyimana bitigeze bimuhira, we yaje kwicwa n'ubutegetsi bw'iki gisirikare cy'u Burundi. Aha rero bikagaragaza yuko mu gihe Prime Niyongabo yakomeza uyu muyorongo wa opposition wo kutumva ibyo perezida Neva avuga cyangwa se wo kudashyira mu bikorwa ibyo umukuru w'igihugu ategetse, ibi ngibi nyamuneka bizahita biba akaga gakomeye cyane. Ndetse benshi baravuga yuko umugabo bita Ndikuriyo ndetse n'umugabo Prime Niyongabo ari abagabo bagomba kwicara bakarya bari menge, kuko isaha n'isaha ibintu byabahindukana. Perezida Neva niwe ufite inkota icyaye yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, mu gihe rero yaba agiye kubona agiye kuvangirwa, biragaragara yuko agomba kwifashisha ibyo itegeko nshinga rimutegeka kugira ngo akomeze ayobore iki gihugu cy'abavandimwe babashinga ntahe. Indi ntambara ikomeye cyane iri muri biro politike, by'umwihariko ariko ishinzwe ikijyanye n'ubukungu, aho umugabo bita nka Dr. Arendi Kumana usanzwe ari umushikiranganje ushinzwe